He reo irirangi e kore pea e rangona I waho atu I ngā kati o Uawa, aua atu, kei te tonu te reo irirangi o Uawa ki te hiahia, kia riro I a rātau te re koata mo te whakapāho roa rawa, huri noa I te ao. Come on, keep those callers coming in. Te reo pāho o Nikora Curtis. Please support those ones. We've got buckets everywhere around town. I tīmata mai te pāho mai te haura o te ono karaka I te ata o te tai te kuapahure. Tino tūmeke, tino kaha, Nikora me ona kaimahi. Ki tōna pōhehe anō hoki I te rānei, kua pakaru ia e te re kuata mo te takire I ngā iarere mo neke atu I te kotahi rau rua te kauma ono haura. We were going for 126 hours and we found out that it was 175 hours. But in another sense, it was another challenge as well. We were almost there. So we thought, no, we can go the whole hog. Te re kuata ki tō rātau mōhio. Engari I te he tērā. Well, surprisingly, I've been feeling good because I've had so much whānau backup. Engari e kore te wairua o tēnei teihana e whati he kaupapa I tīmata mai I te kohi pūtea. Hei kawe I tēnei teihana. He teihana e kore whai pūtea mai te māngai pāho. Engari ko rātau anō kei te mahi moni hei kawe I a rātau kōrero. We're coming downhill anyway. We had gone over the major obstacle going through the weekend. And to come up like this was just going downhill, was just a roller coaster ride for us. Kua wari tau rātau e whakapāho ana. I nā te whakapono a Nikora Curtis, me nā kai muri te hapuri I a koe, he mahi mā manoa, ki te kawe atu I tōna kaha. Ki te kore e moe, tai noa atu ki te tekau mineti I muri ake I te kotahi karaka. Whether it meant another 25 hours or whatever, or 50 hours to get it, it meant nothing really, it was insignificant. Ko te puitea kua kohia I tēnei wā he rima mano tāra, e kore taia te tūteihu ki tērā. I nā kia kaha koe Nikora, he rua rānoa kei te toe. Tini Molyneux, te karere. Kia kaha Nikora.